So everybody is looking for happiness and satisfaction. Un tā katrs no šeit sanākušajiem meklē apmierinājumu un laimi. Everyone would like to taste the sweetest nectar at every minute. Vai katrs vēlētos izbaudīt saldāko nektāru ik minūti? Well, you've come to the right place, Tad jūs esat atnākuši uz īsto vietu. because I'm going to teach you how to do that. Tāpēc, ka es jums mācīšu, kā to darīt. It is called Bhagavad Gita, Un tas tiek saukts Bhagavad Gita. as it is. Tāda, kāda tā ir. By His divine grace, A.C. Bhaktivedanta Tridandi Goswami Maharaj Prabhupada. Ko ir sarakstījis, ko ir sniedzis mums Šrīla Prabhupada. This science taught by Prabhupada will teach you how to taste the sweetest nectar at every minute. Šī zinātne, ko mums māca Šrīla Prabhupada, mācīs mums, kā izbaudīt vissaldāko nektāru katru minūti. There's a name for this. Ir vārds tam. It's called Krishna consciousness. Un vārds ir, to sauc Krišnas apziņa. Tonight we will study from the 6th chapter of Bhagavad Gita, Šovakar mēs mācīsimies no Bhagavad Gītas 6. nodaļas, chapter number 26. I mean, verse number 26. 26. pāns. 6. nodaļa, 26. pāns. Yeah. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Yato yato nischalati manas chanchalam astaram tatastato nayam yaitad atman yeva vashanayet yato yato nischalati manas chanchalam astaram tatastato nayam yaitad atman yeva vashanayet. Translation and purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada. From wherever the mind wanders, due to its flickering and unsteady nature, one must certainly withdraw it and bring it back under the control of the self. Purport. The nature of the mind is flickering and unsteady. But a self-realized yogi has to control the mind. The mind should not control him. One who controls the mind, and therefore the senses as well, is called Goswami or Swami. And one who is controlled by the mind is called Godas, or the servant of the senses. A Goswami knows the standard of sense happiness. In transcendental sense happiness, the senses are engaged in the service of Rishikesha, or the supreme owner of the senses, Krishna. Serving Krishna with purified senses is called Krishna consciousness. That is the way of bringing the senses under full control. What is more, that is the highest perfection of yoga practice. Panta tulkojums un skaidrojums. Lai arī kur savas svaidīgās un nepastāvīgās dabas dēļ prāts neaizklīstu, tas noteikti jāatved atpakaļ patības varā. Skaidrojums. Prāts pēc dabas ir svaidīgs un nepastāvīgs, bet sevi izpratušam jogam jāvalda pār prātu. Prāts nedrīkst valdīt pār viņu. Kas valda pār prātu un tāpēc arī jutekļiem, ir Gosvami, jeb Svami. Bet tas, pār kuru valda prāts, ir Gaudāsa, jeb jutekļu kalps.
Gosvami zina īsto jutekļu laimi. Jutekļi ir pārpasaulīgas laimes pilni, kad tie kalpo Krišīkešam, jeb augstākajam jutekļu īpašniekam, Krišnam. Kalpošana Krišnam ar šķīstītiem jutekļiem ir Krišnas apziņa. Tādā veidā var pilnīgi savaldīt jutekļus. Vēl jo vairāk, tā ir pati jogas pilnība. Vandeham Shri Guru Shri Jata Vadakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadaitam Savadhutam Purijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanvitamscha. So, what do we got? Un tā, kas tad mums ir? Do you know what you've got? Vai jūs zināt, ko jūs esat saņēmuši? You've got a flickering mind. Jūs esat saņēmuši šaudīgu prātu. That's our position in this material existence. Un tāds ir mūsu stāvoklis šajā materiālajā esamībā. We have flickering minds. Mums ir šaudīgi prāti. What does flickering mean? Ko šis šaudīgums nozīmē? Unsteady. Nemierīgumu. Just like a lamp in a windless place is very steady. A candle in a place where there's no wind, it's just very steady. You see. Kā piemēram svece, kad tā atrodas vietā, kur nav vēja, tā ir stabila, patstāvīga. But any pujari knows if he's offering an arti and there's a strong wind, it's very difficult. It may blow out the ghee wick, you see. Bet tik viens puģārī zina, ja ir vējš, tad vējš var nopūst to liesmiņu, kas deg, kad gī deg. The flame becomes unsteady, it becomes a difficulty. The wind blows it this way and this way, you see. Un kad vējš pūš, tad šī liesmiņa kļūst tāda nestabila. So our present position is we have unsteady, flickering minds. Un mūsu šī brīža stāvoklis ir tāds, ka mums ir nestabils, šaudīgs prāts. Especially this is experienced by the devotees when they chant their rounds. Īpaši to var piedzīvot bhaktas tajā brīdī, kad viņi skaita savus apļus. They're chanting their japa, but their mind is going here, there, and everywhere. Viņi skaita džapu, bet viņu prāts klīst tur, šur, visur. What will I do today? Ko es darīšu šodien? When can I eat? Ko es varētu ēst? When can I sleep? Kad es gulēšu? What is this devotee up to right now? Ko tad šis bhakta dara šobrīd? What is that devotee talking about right now? Ko šis bhakta, par ko viņš runā šobrīd? In this way the mind is dancing here and there like a dog. Un tādā veidā prāts dejo tā kā suns. Not fixing on the holy name, you see. Viņš nav nofiksējies uz svēto vārdu. So that means we're not able to dive deeply into the ocean of bhakti. Un tas nozīmē, mēs nevaram ienirt dziļāk bhakti okeānā. As long as the mind is flickering, we will not be able to dive deeply into the ocean of bhakti. Tik ilgi, cik prāts ir šaudīgs, tik ilgi mēs nevaram dziļi ienirt bhakti okeānā. We will only be skimming the surface of that bhakti ocean. Mēs vienkārši tikai pa virspusi plivināmies šim bhakti okeānam. On the surface of that bhakti ocean, we can still feel the effects of the modes of nature. Un atrodoties bhakti okeāna virspusē, mēs joprojām varam just, kā materiālās pasaules gunas uz mums iedarbojas. Therefore, this flickering mind is a problem for us.
Tāpēc šis šaudīgais prāts mums ir problēma. It keeps us entangled in those three modes, goodness, passion, and ignorance. Tas tur mūs šajos te pinekļos, trīs gunu, kaislības, skaidrības, kaislības un tumsības pinekļos. Therefore, we must conquer this mind. Tāpēc mums ir jāuzvar šis prāts. There are different techniques. Ir dažādas tehnikas. There is the soft approach Ir vieglais pieejams, given by Govindadasa. ko ir devis Govindadasa. And there is the heavy-duty approach given by Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Un ir tāds nopietnais, pamatīgais pieejams, ko Bhaktisiddhanta Sarasvati deva. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Bhaktisiddhanta Sarasvati Some people Thakur. prefer the hard, the heavy-duty approach. Daži cilvēki dod priekšroku šim te pamatīgajam pieejamam. And some people prefer the soft, sweet approach. Un daži dod priekšroku šim maigajam, saldajam pieejamam. Whatever approach you use to conquer your own mind, that's all right. Lai kuru pieejamu jūs nelietot, lai pakļautu savu prātu, tas ir labi. If you want to use the heavy-duty approach or the soft, sweet approach, that is your choice. Tā ir jūsu izvēle, kuru pieejamu, to nopietno vai to maigo pielietot. But somehow bring your mind under control. Bet tā vai savādāk jums ir jāsāk kontrolēt prāts. That's the important thing. Un tā ir svarīga lieta. As Prabhupada points out, what are you if your mind is uncontrolled? What are you if your mind is uncontrolled? Kas jūs, kā Prabhupada norāda, kas jūs esat, ja jūsu prāts tiek kontrolēts? You are Godas. If your mind is not. If your mind is not controlled, you're a Godas. Kas jūs esat, kā Šīla Prabhupada norāda, kas jūs esat, ja jūsu prāts netiek kontrolēts? Jūs esat Gaudās. Godas means Ashol. You're S. Un Gaudās nozīmē, ka jūs esat ēzelis. As they say in Russian, you see, Ashol. Kā krievis te teiks, es jau. So do not be Ashol, Godas. Neesiet ēzelis, Gaudās. Bring your mind under control. Be a yogi. Kontrolējiet savu prātu. Esiet jogs. Become a transcendentalist. Esiet transcendentālists. Why? Kāpēc? Because that's where you get the nectar. Tāpēc, ka tas ir tas, kur jūs saņemsiet nektāru. On the surface of the ocean, you'll be still taking the poison of the modes of nature. Okeāna virsotnē virspusē jūs vienalga saņemsiet materiālo gunu indi. But if you go deep, deep, deep into that ocean of bhakti, Bet ja jūs ienirsiet dziļi, iesiet dziļumā, šajā bhakti okeāna the dziļumā, nectar becomes completely pure. tad nektārs kļūst pilnīgi tīrs. It becomes thick and sweet. Viņš būs tāds stingrs, biezs un salds. So it's worth it bringing your mind under control. Un tas ir to vērts, lai savu prātu kontrolētu. You know one problem when we try to bring our mind under control? Bet jūs zināt, kas ir tā problēma, kad mēs cenšamies kontrolēt savu prātu? The mind doesn't like it. Prātam tas nepatīk. The mind wants to run and play like a naughty child. Prātam patīk skraidīt un spēlēties tā kā nepaklausīgam bērnam. When the child is first told he must go to school, does he like it? Kad bērnam pirmo reizi pasaka, ka viņam jāiet uz skolu, vai viņam tas patīk? No way. Nekādā gadījumā. I remember one time I lied to my mother and told her I was sick. So I could stay home from Es school. vienreiz meloju savai mammai un teicu, ka es esmu slims, lai tik nebūtu skolu jāiet. The child does not like to Bērnam tas nepatīk, go to school. iet uz skolu. So, if he goes to school, though, he will learn how to like it. He will eventually be reading, he'll be reading on his own time. In school, they teach him how to read, and then gradually he reads on his own. Bet, ja viņš apmeklēs skolu, tad viņš pamazām iemācīsies, kā patikt iešanai uz skolu. Un, ja ejot uz skolu, viņam mācīs lasīt, tad pamazām viņš iemācīsies pats lasīt. So, somehow or other, bring that mind under control. Tā vai savādāk, bet jums ir jāpakļaujas kontrolē prāts. In case some of you are wondering, what is the soft approach and what is the heavy-duty approach, I will tell you. Gadījumā, ja jūs jautājat, kāds ir tas vieglais piegājiens, smaigais un tas nopietnais, es jums pateikšu. The soft approach by Govindadasa goes like this.
Maigais pieejājiens, ko sniedz mums Govindadās, ir sekojošs. Bhajahure mana Shri Nanda Nandana Abhaya Charanada Vindure Durlabha Manava Janama Satsange Tarae Baba Sindhure. See, that is the soft approach. Redziet, tas ir tas maigais pieejājiens. My dear mind, Mans dārgais prāts, please, won't you engage yourself in the devotional service of the Divine Son of Nanda Maharaj? vai tu varētu lūdzu sevi iesaistīt kalpošanā dievišķajam Nanda Maharaģas dēlam? You see, you pat the mind. Yes, my dear mind. Tas ir, jūs sitat prātam uz pleca un saka, jā, mans dārgais prāts. Please, won't you do this? Lūdzu, vai tu nebūtu tik laipns darīt to? But then there is the heavy duty approach Bet tad ir tas nopietnais pieejājiens. by Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur pieejājiens. When you get up in the morning, Pieceļaties, kad no rīta, take your shoes paņemiet savu kurpi and beat your mind 100 times. un 100 reizes noslāniet savu prātu. And before you take rest at night, Un pirms jūs dodaties gulēt vakarā, you take that broomstick jūs paņemiet slotas kātu and beat that mind 100 un times. pamatīgi sadodiet prātam. You can choose whichever method you like the best. Jūs varat izvēlēties, kuru metodi jums Or you patīk can do labāk. both if you like. Vai arī jums patīk, pielietojiet abas. Somehow or other, bring your mind under control. That's the point. Tā vai savādāk. Pakļaujiet kontrolē savu prātu. Do not remain a slave of your mind. Nepalieciet par savu prāta vergu. The mind is a cruel master. Prāts ir ļoti nežēlīgs skolotājs. It will cheat you every time. Viņš jūs mānīs nepārtraukti. It will keep you entangled in this material existence. Viņš turēs jūs šajā materiālajā eksistencē sapinušos visu laiku. Mind is a very expert, conniving. No. Con artist, you know that one? A con artist? Cheater. Cheaters, jā. Very expert professional thief. Jā. Prāts ir ļoti, ļoti meistarīgs, tāda meistarība, ka, piemēram, tie, kas ir mahinātori, šulers, jā. What you have to do is just like a mother trains her kid how to be well behaved. Un tas, kas ir jādara, tā kā māte apmāca savu bērnu, kā ir labi jāuzvedās. The intelligence is like the mother and the mind is like the child, you see. Tā saprāts ir kā māte un prāts ir kā bērns. How many of you mothers here have raised children? Let's see a show of hands. Cik daudz šeit esošās mātes ir audzinājušas savus bērnus? Any ladies here have raised children? Kuriem ir bērni? There's 1, 2, 3, yeah. So, 4, 5, yes. So there's an art to raising a child. Un tā ir māksla, audzināt bērnus. So that same technique of raising the child, you have to use that to bring your mind up also in Krishna consciousness. Un to pašu tehniku, ko jūs pielietojat audzinot bērnus, jums ir jāpielieto, lai audzinātu savu prātu. And what is the secret of raising the child very nicely? Un kāds ir tas noslēpums, lai izaudzinātu labu bērnu? Will simply scolding the child work? Will that be effective? All you do is simply scold the child. Will that be effective? Vai jūs visu laiku bārtu un pārmestu bērnam, vai tas būtu efektīvi? No, you have to give him a better engagement. You see. Nē, jums ir labāk viņš jāiesaist, labākā veidā. So Bhakti Siddhanta Saraswati's program is to scold the child, you see, the mind. Bhaktisiddhanta Sarasvati, kura programma ir rāt bērnu. And Govinda Das is to give a better engagement. Un Govindadās dod labāku piegājienu. So actually both Yes, methods yes. should be used together. Patiesībā abas metodas vajadzētu pielietot kopā. Use the method of Bhakti Siddhanta Saraswati to stop the mind from doing nonsense. Lietojot Bhaktisiddhanta Sarasvati kura metodu, lai panāktu, ka bērns pārstāj darīt muļķības. Then, once the mind stops its nonsense, then you have to give it some positive engagement. Un tad, kad prāts ir pārstājis darīt muļķības, tad jums jādod kāds pozitīvs mudinājums. And this is also described in the bhajan by Govinda Das. Un tas arī ir aprakstīts bhajanā, ko mums sniedz Govindadās.
Prabhupada has given wonderful purport to this bhajan. Prabhupada ir devis brīnišķīgu skaidrojumu šim bhajanam. He explains in this way Viņš izskaidro to sekojoši, that the mind may protest to Govinda Das. ka prāts varētu protestēt, Complain. The mind may complain to Govinda Das. ka prāts varētu iebilst Govindadāsam. That you have taken away my material engagements, now what will I do? Ka tagad, kad tu esi atņēmis man visas manas materiālās darbošanās, ko lai es daru? And in his final verse of this bhajan, Govinda Das, he gives full program to the mind. Un pēdējā pantā savā bhajanam viņš dod pilnu rīcības programmu. Shravana kirtana smarana vandana pada sevana dashare pujana sakijana admani vedana Govinda dasa vilasare. You see, he's given the mind. Now, my dear mind, Un viņš saka prātam, tagad mans dārgais prāts, I have taken away your sense gratification, es esmu noņēmis tev jutekļu apmierināšanu, but don't you worry, mind. bet neuztraucies prāts. I will keep you busy 24 hours a day with the most wonderful nectarian activities. Es tevi iesaistīšu, tu būsi aizņemts 24 stundas diennaktī ar visnektāriskākajām darbībām. You can drink the sweetest nectar of Krishna Katha into your ears. Tu vari dzert ar tavas ausis dzers saldāko nektāru. And you can vibrate this supreme nectar from your mouth. Un tu vari, šis saldākais nektārs vibrēs no tavas mutes. In this way you become totally absorbed in this ocean of nectar. Un tādā veidā tu būsi pilnīgi iegrimis šajā nektāra okeānā. Shravana, Kirtana, Smarana and Vandanam. You can pray to Krishna. Un tu vari lūgt Krišnu. Persons, Vandana, Pada Sevana. You can serve the lotus feet of the Lord. Tu vari kalpot kunga lotus pēdām. Dashare. You can be a servant like Hanumanji. Tu vari būt kalps kā Hanumans, ja? Hanuman, yeah. So there is full facility for the mind. Tātad ir visas iespējas prātam. To be 24 hours a day tasting the sweetest nectar of Krishna prema. 24 stundas diennaktī baudīt vissaldāko Krišnas prēmas nektāru. So in this way you train the child of your mind. Un tādā veidā jūs apmācat, trenējat savu bērnu prātu. By keeping it always absorbed in bhakti 24 hours, you see. Turot viņu iegrimušu bhakti 24 stundas diennaktī. That's why in Vedic culture, Tāpēc vediskajā kultūrā. what is the time for rising in the morning? Cikos ir jāceļās no rīta? As explained by Srila Prabhupada. Kā Šrila Prabhupada to ir izskaidrojis. I saw 4 fingers over here, yes. 4 a.m. Es redzu 4 pirkstus šādus te 4 no rīta. Prabhupada explains the time for rising is 4 a.m. This is Vedic principle. Prabhupada izskaidro vediskais princips celties 4. You rise at 4 a.m., you take your bath and absorb immediately in hearing and chanting the glories of the Lord. You see. No rīta piecelies, nomazgājies un uzreiz es iegrimsti Dieva apcerēšanā. You give your mind a solid dose of Krishna Bhakti every day before you begin your occupational duties. Un katru rītu, ja tu iedod savam prātam pamatīgu Krišna Bhakti dozu, pirms tu sāc darboties. Whether you're a housewife, Vai tu esi namamāte, a cook, pavārs, a entrepreneur or a prime minister, whatever you may be. uzņēmējs vai premjerministrs, lai kas arī tu nebūtu. If you will have a strong morning program every day of hearing and chanting the glories of the Lord, Ja katru rītu tev ir spēcīga, stingra rīta programma, cildinot Dievu, you are training your mind how to stay fixed on the lotus feet of Krishna 24 hours a day, you see. tad tu trenē savu prātu, kā būt fiksētam uz Dieva Krišnas lotuspēdām 24 stundas diennaktī. If you have had a solid morning program, Ja tev ir nopietna rīta programma, then when you go to your occupational duty, tad, kad tu dodies saviem ikdienas darbiem, you will see it in relation with Krishna. tu redzēsi to saistībā ar Krišnu. Yo mam pashyati sarvatra sravang chamai pashyati
Tasyaham na pranashyami satchamena pranashyati. One who sees, Krishna says, one who sees me everywhere. Krišna saka, tas, kas redz mani visur And sees everything in me. un redz visu manī, For that person I am never lost. tādam cilvēkam es nekad neesmu zudis. Nor is he ever lost to me. Ne arī viņš jau kad ir zudis man. So if you will train your mind how to dive deeply into Krishna Katha every morning, Tad viņš māca, kā iegremdēties Krišna Kathā deep into Krishna Bhakti, katru rītu, dziļi Krišna Bhakti. then you will be able to see Krishna everywhere Un tad jums būs spēja redzēt Krišnu visur and everything within Krishna. un visu Krišnā. In the temple, Templī, on the street, uz ielas, in your home, mājās, even in the grocery store when you're standing in the line, pat veikalā rindā stāvot. you will see Krishna everywhere. Jūs redzēsiet Krišnu visur. This is called Krishna consciousness. Un to sauc Krišnas apziņa. We have a society here called the Society for Krishna Consciousness. Un mums šeit ir biedrība, kas saucās Krišnas apziņas biedrība. Sikornitai ki jai. Because we are training you how to be Krishna conscious. Tāpēc, ka mēs trenējam, apmācam jūs, kā būt Krišnas apziņā. This is why we are requesting you to rise by 4 a.m. Tāpēc mēs lūdzam jūs celties 4 no rīta, so you can get free from the mlecha culture lai jūs varētu atbrīvoties no mlešu kultūras and experience that Brahma Muhurta hour with deep absorption in Krishna Bhakti. un lai Brahma Muhurtas stundā jūs varētu iegremdēties dziļi Krišna Bhaktī. Whether you come to the temple Vai jūs nākat uz templi, or you have a program in your home, vai jums ir programma mājās. somehow have a nice morning program every day. Jums ir vajag katru rītu, lai jums būtu laba, skaista rīta programma. This will make you very strong in devotional service. Un tas jūs padarīs ļoti stingru garīgajā kalpošanā. And you will see Krishna everywhere. Un jūs redzēsiet Krišnu visur. And your mind will automatically be controlled. Un jūsu prāts automātiski taps kontrolēts. So, now I can ask if there's any questions. Tagad es jautāju, vai ir jautājumi. Yeah. Сказать, что послушание детей это напрямую зависит от того, что насколько мы контролируем свой ум. Или это как бы дети, это уже отдельная карма, то есть как бы их там послушание, непослушание. Vai mēs varam teikt, ka tas, kā bērni klausa vecākus, ir atkarīgs no tā, cik lielā mērā mēs kontrolējam savu prātu, vai arī bērnu karma ir pati par sevi? Can we say that there is a relationship between how strong we control our mind and how our children obey us? Yes. Or children have their own karma and we have our own. No, they're both things. Abas. By their karma, they become your child. Dēļ viņu karmas viņi kļuvuši par jūsu bērniem. And how well you're able to be an example for them, that will influence them. Bet tas, cik lielā mērā jūs esat viņiem piemērs, tas to viņus ietekmē. Isn't that our philosophy? Vai tā nav mūsu filozofija? Bhagavad Gita, chapter 3, text 21. Bhagavad Gita 3. nodaļa, 21. pants. Yad yada charati shreshtas tattareve tarojana sayat pramanam kurute lokas tadanuvartate. Whatever standard the great man sets by exemplary acts, all the world pursues. Lai arī ko dižens cilvēks darītu, parastie cilvēki viņam seko. So, and that applies to your home life also. The parents have to become acharyas for the children. Un tas attiecās arī uz jūsu dzīvi mājās, jo jums ir jākļūst ačārījiem, par ačārījiem saviem You can either bērniem. be a Krishna Bhakti acharya or a Maya acharya. Jūs būsiet vai nu Krišna Bhakti ačārija vai mājas ačārija. If you are a Goswami, your children will become Goswami. Ja jūs būsiet Gosvami, par tādiem kļūs arī jūsu bērni. If you are Godas, your children will become Godas. Bet ja jūs esat Gaudās, tad arī par tādiem kļūs jūsu bērni. So you have to become Goswami. Tad jums ir jākļūst Gosvami. Otherwise, you're not doing your duty as a parent. Citādi jūs nedarat savu pienākumu kā vecāki. If one cannot be Goswami, it's better not to have children.
Un ja cilvēks nevar būt Gosvami, tad labāk ir, lai viņam nebūtu bērni. The duty of the parent is to deliver their child from the cycle of birth and death. Vecāku pienākums ir atbrīvot savus bērnus no dzimšanas un nāves cikla. So if you're not willing to be an ideal example of Krishna consciousness, don't have any children. Un ja jums nav vēlme būt ideālam Krišnas apziņas piemēram, tad nevajag jums bērnus. And if you are willing to be an ideal example, you should have many children. Bet ja jūs vēlaties būt ideāls piemērs, jums vajadzētu būt daudziem bērniem. Today we visited the leader of the Mormon church for the Baltic countries. Šodien mēs ciemojamies pie mormoņu līdera Baltijas valstīs. Their philosophy is to have many children. Viņa filozofija ir, ka viņiem ir daudz bērnu. So we are not against sex life. Mēs neesam pret seksu dzīvi. We would like, if there can be ideal householders like Bhaktivinoda Thakur, we would like to see many, many children coming in our movement. Ja cilvēki var būt ģimenes cilvēki kā Bhaktivinoda Thakurs, mēs labprāt redzam, ka viņiem ir daudz bērnu. Any other questions? Yeah. Jautājums ir, vai tas pats efekts, kas tiek uzskatīts, tiek iegūts klausoties dzīvo skaņu, mēs saņemam tādu pašu efektu klausoties ierakstu? It is said that live sound vibrations affect us very strongly, but is it the same effect when we listen to recordings? Yes, yes. The transcendental Shabda Brahma can come through recording also, yeah. Transcendentālā Shabda Brahma nāk arī caur ierakstiem. Jūs teicāt, ka Brahma muhurta stunda ir jāizmanto, lai audzinātu savu prātu, bet, lai audzinātu prātu, vispirms ir jāpieceļās, bet prāts nevienmēr ļauj piecelties. You said that this Brahma muhurta hour should be used to teach, to train our mind, but to be able to train our mind, first we should get up, but mind doesn't allow us to get up. So how to be? Before training him, we should. What happens when the alarm clock goes off? Do you set the alarm for 4? What happens? Do you set the alarm? The first thing is set the alarm for 4. Pirmā 4 ir jāuzliek modinātājs. It doesn't help. It didn't help. Do you set it for 4? Yes. Did you hear it go off? Vai jūs dzirdējāt, ka viņš zvanīja? Yes. What do you do when you hear it go off? Un ko jūs darījāt tad, kad viņš zvanīja? Just all right, then here's what you do. You get a second alarm clock and set it for 4:01. Jums vajag, ziniet, uzlieciet otru modinātāju, kas zvana 4:01 minūtē. Because the first alarm clock will wake you up partially, and the second alarm clock will wake you up a little more, you see. Jo pirmais modinātājs jūs daļai tikai pamodinās, otrs tad pamodinās pilnībā. If that doesn't work, you get a third alarm clock that goes off at 4:02. Ja nepalīdz tas, lieciet uz 4:02. You get it, but you see how many alarm clocks it takes. I guarantee you, they'll reach a point where you will get up. Un tad redzēs, cik daudz modinātājus vajag, bet jūs atradīsiet to skaitu, ar kuru būs pietiekami. Especially if you get a loud alarm clock, you put it on the other side of the room. Īpaši jums daudz ir modinātāji, uzlieciet to istabas otrā galā. So you have to get up and stagger across the room to turn it off. Tā, ka jums ir jāceļās un jāiet pāri visai istabai, lai to apstādinātu. And put the second one in another corner of the room. Un otru nolieciet otrā istabas malā. I guarantee you, you're really determined, you know. You'll be able to get up. Un es garantēju, jūs būsiet ļoti apņēmīgs, tad tas jums palīdzēs. Even if it takes 3 alarm clocks, you see. Ar 3 modinātājiem pietiktu. They can set up to the kirtan also, when the alarm clock goes off, and then kirtan starts. Yeah, you can buy one of these timers, you know. That turns on an electrical switch. You can have
You can have a video come on of Prabhupada, or you can have, on the television, you can do you get one of these little timers, you can have your whole house turn on. Vajag jums tad šos te ar taimeri, kas piemēram, ieslēdz kādu ekrānu, kur ir Prabhupada un kirtans sāk skanēt, un visa māja. Turn on turn on a slideshow or a movie of Prabhupada, in the Ratha Yatra festival or something. Jā, lai sāk rādīties, lai jums rādās Prabhupada Ratha Yatras festivālā. I mean, be creative, Esiet radoši. You have some intelligence as a human being. Jums ir saprāts kā dzīvai būtnei. Use that intelligence. How to subdue that nonsense rascal, your mind, Un lietojiet savu saprātu, lai izdomātu, kā pakļaut šo te prātu. Isn't it fun to win a fight? Vai tad tas nav jautri vinnēt cīņu? So beat the rascal. Sasitiet šo te Defeat him. nelietu, uzvariet viņu. You'll be glad you did. You'll have a great day. Un jums būs laba diena, ja jūs to izdarīsiet. Any other questions? Vēl jautājumi? Yes? There are three types of servants. Three types of servants or three types of devotees. There are three types of Yes, servants. yes. Three types of devotees, and each can be trained in a different way. Can we apply that to the mind also? Yes, yes. Ir trīs veidi bhaktis, un katru no viņiem jāapmāc dažādā veidā, vai to mēs varam pielietot arī runājot par prātu. Certainly. Any other questions? Yes? Те люди, которые начинают увлекаться сознанием Кришны, они как бы меняют кардинально свою жизнь. И бывает так, что люди, которые не имеют никакой, не увлекаются никакой духовной традицией, да, не посвящают себя, они за счет свойства своего ума начинают придумывать себе и думают, что вы, у нас называется сектантство, да, что вы insane. Вот. Как научить себя правильно с ними обходиться, воспринимать? Tātad cilvēki, kuri sāk interesēties par Krišnas apziņu, viņi būtiski maina savu dzīvi. Un tiekoties ar cilvēkiem, kuriem nav pievērsušies nekādiem garīgiem meklējumiem, to cilvēku acīs viņi izskatās tādi dīvaini. Kā pareizi biedroties, uzturēt attiecības ar šādiem cilvēkiem? People who get interested in Krishna consciousness, they change their lifestyle and they get changed. And they regularly have to meet or associate with people who don't have who don't seek any spirituality in their lives. And in those people's eyes, Hare Krishna people they seem a bit weird. And the question is how to behave, what is the right way to behave with them and Well, associate. it's a real simple thing. If you think Krishna consciousness is weird, they will think it's weird. Ļoti vienkārši lieta, ja jūs domājat, ka Krišnas apziņa ir kaut kas dīvains, tad arī viņi domās, ka Just Krišnas like apziņa ir today, I dīvaina. met with the head, I sat for an hour with the head of the Mormon church for all the Baltic countries. Kā šodien man bija tikšanās vairāk kā stundu ar mormoņu baznīcas vadītāju visās Baltijas valstīs. Did I think Hare Krishna was weird? Vai es domāju šīs tikšanās laikā, ka Hare Krishna ir dīvains kaut kas? It's really up to you. What do you feel? Tas viss ir atkarīgs no jums, kā jūs jūtaties. Do you think Hare Krishna is weird or is it cool? Kā jūs domājat, vai Hare Krishna tas ir kaut kas dīvains, vai tas ir kaut kas foršs? If you're convinced that it's really cool, you'll be able to convince others by your own Ja enthusiasm. jūs esat pārliecināts, ka tas ir kaut kas labs, tad arī jūs varēsiet par to pārliecināt citus. I'll give you a graphic example. Es došu piemēru. Have you ever heard of that? There's a famous actor from the old days of the silent movies. His name was Charlie Chaplin.
Es jums došu uzskatām piemēru. Ir Čarlijs Čaplins, mēmā kino laika izcila zvaigzne. When Prabhupada was a boy, he used to really like the Charlie Chaplin movies. Un, kad Prabhupada bija puika, viņam ļoti patika Čaplina filmas. He said that Charlie Chaplin had an original sense of humor. Viņš teica, ka Čarlijam Čaplinam ir sākotnēja humora izjūta. So anyway, Prabhupada gave an example Un Prabhupada deva piemēru from the Charlie Chaplin movie. no Čarlija Čaplina filmas. He sent 3 householder couples to Great Britain to start our movement there. Bija 3 ģimenes, kas uzsāka kustību. And They started to where? get sent 3 householder couples to go to Britain to start ISKCON in Great Britain. Viņš nosūtīja 3 ģimenes uz Lielbritāniju, lai sāktu šo kustību tur. So he told them this story to help them understand what should be their proper attitude when they go to Britain. Un viņš teica, kādai jābūt viņu attieksmei, kad viņi dodas uz turieni. There was no devotees of Krishna anywhere in the whole country. They were the only ones, 6 people. Tur nebija neviena Krišnas baktas visā valstī, vienīgi viņi 6 cilvēki. So he told them what should be their attitude. Un viņš teica viņiem, kādai jābūt viņu attieksmei. So you ready for the story? Everybody's ready for the story? Visi ir gatavi stāstam? Want to hear the story from Charlie Chaplin? Gribat dzirdēt stāstu par Čarliju Anybody like to hear Čaplinu? that story? Okay. All right. So there was a ballroom dance, with all the men are wearing the tuxedos, and the ladies are all wearing these big, huge, flowing gowns, big, fancy dance, Tātad bija liela balle ar visiem smokingiem un lielajām balles kleitām. And there was a little courtyard up at the side, with some bushes and some benches where you could sit down with your girlfriend and have a little chat between the dances. Un ārpusē bija neliels tāds pagalmiņš ar kociņiem, krūmiņiem, kur jūs mierīgi varējāt ar savu meiteni pasēdēt starp dejām. So some mischievous little children thought to play a joke. Un viens tāds bērns izdomāja joku izspēlēt. They took some glue and put it all over the bench. Viņš paņēma ar līmi un nosmērēja to soliņu tajā pagalmā, nosmērēja ar līmi soliņu. So when Charlie Chaplin sat down on the bench with his girlfriend, Un tad, kad Čarlijs Čaplins apsēdās uz soliņa ar savu draudzeni, his tuxedo tails stuck to the bench. viņa šīs tās smokinga, tās aste pielipa pie soliņa. And when he got up from the bench, it ripped his tuxedo. Rip! Un tad, kad viņš piecēlās no soliņa, tad viņš pārplēsa savu šo te smokingu. Tuxedo. So Charlie Chaplin, he was a very smart man, you see. Čarlijs Čaplins bija ļoti gudrs vīrs. Because now he's going to look really weird at that ball dance with a ripped tuxedo. See? Ja, protams, ka viņš varētu izskatīties ļoti dīvaini ar saplēstu smokingu ballē. Everybody look, oh, you're really weird. You have a ripped tuxedo. You see? Un katrs rādītu uz viņu teikt, tev ir saplēsts smokings. So did he get all embarrassed and think, oh, now I'm weird. I guess I just better go home. Vai viņš tāds sāka domāt, ka nē, tagad es esmu tādā stāvoklī, man labāk iet mājās. My evening is ruined. I have to leave the dance now because now I'm weird. I have a ripped tuxedo. Tagad man būtu jāiet mājās, vakars ir sabojāts, jo man ir saplēsts smokings. Did he do that? Vai viņš tā domāja? Anybody you see the movie? Vai kāds ir redzējis šo te filmu? No, he didn't do that. Viņš tā nerīkojās. Charlie Chaplin had a bright idea. Viņam bija gaiša ideja. He went into the men's room Viņš aizgāja uz vīriešu toaleti. and he ripped it even further, all the way up to his neck. Rip. Viņš līdz pat kaklam pārplēs to smokingu. It wasn't a little rip anymore. That was a big, huge rip. Un tagad vairs tas nebija nedaudz ieplēsts smokings, bija tāds pamatīgs Before it was saplēsts. slightly obvious that he had a ripped tuxedo. Pirms tam tas bija tā viegli pamanāms, ka tas ir saplēsts But now smokings. it was blatantly obvious that he had a ripped tuxedo. Bet tagad tas bija acīm redzami saplēsts smokings. So he took his girlfriend right into the center of the dance floor. Un viņš paņēma savu draudzeni balles deju zāles vidū. And he started dancing like crazy, Un viņi sāka ejot tā kā traki, twirling this way, griežoties šitādi un tādi, twirling that way, jumping up, all lecot. kinds of the most amazing dance steps you've ever seen. Un visbrīnišķīgākie, apbrīnomākie deļu soļi, kādi jūs esat redzējuši jau kādu. And everybody in that ballroom stopped dancing.
Un visi tajā deju zālē pārstāja dejot. They all just stood around and was there in a state of awe, Un visi tādā pilnīgā izbrīnā skatījās, watching Charlie Chaplin dance. raugoties, kā Čārlis Čaplins dejo. And you know what all those men did? Un jūs zināt, ko visi tie vīrieši izdarīja? They all ripped their tuxedos Viņi visi saplēs savus smokingus. all the way up to the top, Līdz ripped, pat augšai. and they all started dancing like crazy in that ballroom. Un visi sāk tā kā traki dejot tajā deju zālē. So Prabhupada told, you see, Un Prabhupada teica, you should be like Charlie Chaplin when you go to Great Britain. jums jābūt kā Čārlijam Čaplinam, kad jūs dodaties uz Lielbritāniju. So his disciples, they obeyed his order. Un viņa mācekļi, viņi sekoja šim norādījumam. And they were so successful. Un viņi bija tik sekmīgi. They got the Beatles to join Hare Krishna. Viņi panāca to, ka Beatli pievienojās. George Harrison spread Hare Krishna all over the world. Džordžs Harisons visā pasaulē izplatīja to. Because those devotees didn't think that Hare Krishna was weird. Tāpēc, ka šie baktas nedomāja, ka Hare Krishna kaut kas dīvains. They knew there was nothing more cool than Hare Krishna. Viņi zināja, ka nav nekas foršāks kā Hare Krishna. And with that enthusiasm, they created a storm of Krishna Bhakti in Great Britain. Un ar šo entuziasmu viņi radīja Krishna Bhakti vētru Lielbritānijā. So if you think Hare Krishna is weird, Vai jūs domājat, ka Hare Krishna ir dīvains? you are wrong. Tad jums nav taisnība. There's nothing more cool than being a Hare Krishna. Nav nekas labāks, kā būt Hare Krishna. That's why God himself, who was the supreme enjoyer, Un tāpēc pats Dievs kungs, kurš ir visaugstākais baudītājs, that's why God himself, who was the coolest of the cool, tāpēc Dievs pats, kurš ir foršākais, krūtākais no what does he krūtākajiem, do? ko viņš izdarīja? He shaves his head and joins the Hare Krishna movement. Viņš noskuja savu galvu un pievienojas Hare Krishna Did kustībai. you know that God joined our movement? Vai jūs zināt, ka Dievs ir pievienojies mūsu kustībai? Yes. God himself, he has joined the Hare Krishna movement. Dievs pats ir pievienojies Hare Krishna kustībai. He has joined as I explained last night, he has joined our Bhakta program. Es jau izskaidroju pa vakardienu, ka viņš ir pievienojies Bhakta mūsu avatar. Bhakta programmai, Bhakta avatar. Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu. He is so cool, we worship him every day. Viņš ir tik foršs, ka mēs viņu katru dienu pielūdzam. So if you want to be cool, Un tad jūs gribat būt labs un foršs, if you want to be cutting edge, ja jūs gribat būt progresīvākais, if you want to be in with the in crowd, ja jūs in with the crowd. in with the in crowd, you don't remember that pop song? It's an old pop song. I guess you never, it wasn't a big hit in Europe, I guess. There used to be a song called In with the In Crowd, which you really, Ja jūs gribat notikumu vidū, centrā, then you have to become a Krishna conscious person. You see. tad jums ir jākļūst par cilvēku, kas ir Krišnas apziņā. There's nothing cooler than being Krishna conscious. Un nav nekas labāks, kā būt Krišnas apziņā. That's why wherever I go all over the world, I wear tilak and a dhoti and a shaved head and a sika and neck beads. Tāpēc, lai kur es nedotos pasaulē, es valkāju totī, man ir tilaka, man ir skūta galva un šikha un kantimals. Because I'm proud of Krishna consciousness. Tāpēc, ka es esmu lepns par Krišnas apziņu. I'm not embarrassed by it. Es neesmu samulsināts par to. Actually, we are not weird. Mēs patiesībā neesam dīvaini. It's the non-devotees who are weird. Patiesībā tie ir nebaktas, kas ir dīvaini. So our program is to turn all the weirdos into cool people, you see. Tāpēc mūsu programma ir visus šos dīvainus padarīt par foršiem cilvēkiem. That's our program. Turn the weirdos into cool people, you see. Tāda ir mūsu programma. Dīvainus par foršiem cilvēkiem padarīt. Any other question? Yeah. Nesen kā Romas pāvests bija Amerikā, mēs redzēju, ka bija tikšanās un ar visiem garīgiem līderiem, un tur arī sēdēja viens Bhakta, kas viņš bija tāds. Recently, Pope was in the States, and I saw there was a big gathering and with spiritual leaders, and I saw one Vaishnava, one of devotees there who was... Yes, one of our ISKCON men. He met the Pope, yeah.
One of our ISKCON men was chosen to represent the Hindus of North America. Jā, viens no ISKCON cilvēkiem tika izvēlēts, lai pārstāvētu Hindu no Ziemeļamerikas. Yeah. Shri Gaurnitai ki jai. So any other question? Everyone satisfied now? Translate. Vai visi ir apmierināti? Okay, good. Vēds māca, ka pret bērnu līdz 5 gadu vecumam jābūt ļoti maigam. Un ja atnāk pie mums bakta, tad līdz 5 gadu vecumam, lai kādā vecumā mums arī jābūt ļoti maigam. Tā varētu? Jā, es nesaprotu to beigas, ja atnāk. Bakta piekritējis Krišnas kustībā jāatnāk. Kur tad arī uzstājam pret jebkuru jaunu baktu arī līdz 5 gadu vecumam vajadzētu ļoti maigam. Tātad vajadzētu būt tāpat kā Vēds māca pret bērnu līdz 5 gadu maigam, 5 gadiem maigam, vajadzētu būt pret katru jaunu baktu maigam. According to Vedas, parents should be very soft with their child until he reaches 5 years. First 5 years of his life, parents are very, very, very sweet and soft. And no, after they grow up, then you're sweet. So. When they're young, you have to give them very good training. You can't just let them do whatever they want. No, after they become young adult, that's when you have to let them do. But before that, you have to give them very strong training. Nē, tas tā nav. Tikai tad, kad viņi pieaug, tikai tad viņam var ļaut darīt to, ko viņš grib, bet kamēr viņš ir mazs, viņam nedrīkst ļaut darīt to, ko viņš grib. You think you should let him run wild all over the house like a little animal? Vai jūs domājat, ka viņš tā kā meža dzīvnieks var skraidīt pa māju? Jā. No. No, you have to train them properly. Nē, jums viņš ir pareizi jāaudzina. It's a very simple program to train the child. Ir ļoti vienkārša programma, kā mācīt bērnus. A young child likes to be with his parent. He likes to do what his parent is doing, you see. Mazam bērnam patīk būt kopā ar vecākiem, darīt to, ko dara vecāki. That's why the little girl, she would like to get a toy stove so she can think she is also cooking, you see. Tāpēc arī mazai meitenei patīk, ka viņai ir tāds rotaļlietu virtuve un ka viņa arī gatavo ēst. So the parent simply has to always be engaged in devotional service. Vecākiem vienkārši jābūt nepārtraukti iesaistītiem garīgajā kalpošanā. And then you engage the child in doing service along with you. Un tad jūs iesaistat bērnus, kā kalpot kopā ar jums. The child will be happy. Bērns būs laimīgs. When you come to the class, bring your child and sit the child on your lap, so the child will also learn how to hear the lecture. Kad jūs nākat uz lekciju, paņemiet bērnu līdzi, lai viņš jums sēž klēpī un mācās klausīties. Do not think the child is too young. Let the child run and play. That's a big mistake. Nedomājiet, ka bērns ir pārāk mazs, lai viņš skraida un spēlējās. Tā ir liela Bring the kļūda. child and put the child with you. The child should, just as you're hearing the lecture, the child should hear the lecture with you at the same time. Tāpat kā jūs klausāties lekciju, lai bērns nāk jums līdzi, sēž jums klēpī un arī klausās. And the little child, you'll be amazed how they can absorb the philosophy, and they will even memorize verses. It's amazing. We've seen little children who can quote shlokas just because they heard the lecture. Un tas ir apbrīnojami. Jūs būsiet izbrīnīts, kā mazs bērns var iemācīties pat šlokas šo lekciju laikā un atcerēties. They don't even have to practice it. Just by hearing the class, they can recite the shloka. Vienkārši dzirdot lekcijas laikā šlokas, viņš var atkārtot tās. The child's mind is very suitable for learning. Jo bērna prāts ir ļoti piemērots, lai mācītos. If you do not give your child Krishna conscious education, you're murdering your child. Jo, ja jūs nedodat saviem bērniem Krišnas apziņas apmācību, tad jūs vienkārši galinat viņu. Any other questions? Yeah. Если у меня двойственное, скажем, это тяжело, как бы, я одного я могу привести, но тогда второй будет очень ревновать, потому что я одного вожу, а второй нет.
Man ir 2 dēli, un man ir grūti, ja es ar abiem tikt vienlaicīgi galā, bet ja es vienu nesu, tad otrs pārdzīvos, viņš būs greizsirdīgs. I have 2 sons, and it's very difficult for me to bring them both. I can bring one, but then other one would be envious, would become envious. That's a wonderful envy. Tas ir wanna go to the temple. brīnišķīga skaudība. That's a wonderful envy. I want to go to the temple. Es vēlos doties uz templi. That's great. Lieliski. They can take turns. If you can't, why you can't bring both? You have 2 arms, don't you? Jums ir, nav, kāpēc nevar, jautājums ir, kāpēc nevar abus paņemt? Нету времени, да? Нет времени, там с утра тоже как бы, то есть получается, что надо отвезти же, добыть их обратно, потом вернуться. Жена там тоже. Just vienkārši nav laika, just because I don't have time, because then I have to bring them back, and it is because there is lack of time to bring them, then bring them back. You have to find the way to make the time because you brought them into the world. Now you must deliver them. Вы должны найти их, как найти время для них, потому что вы из-за вас они появились на этот Even if свет. you have to come late to the temple and leave early, Даже если вы должны приходить позже в храм и оставить храм раньше, you have to sacrifice your own time. If you, even if it means you spend less time at the temple and more time commuting, you have to save them. и даже если из-за этого вам придется самому лично находиться в храме меньше, из-за того, что вы должны вернуться домой, вы должны так делать. Krishna will bless you if you engage them in Krishna consciousness. Кришна благословит вас, если вы привлечете их к сознанию Кришны. You become more Krishna conscious if you try to help them become И Krishna вы conscious. станете сам более в сознании Кришны, если вы поможете им. The more you give Krishna, the more you get Krishna. Jūs pats kļūsiet vairāk Krišnas apziņā, nostiprināsieties, jo vairāk jūs palīdzēsiet Therefore, saviem you must bērniem. give them Krishna. Jo vairāk jūs dosiet, jo vairāk jūs saņemsiet, tāpēc jums ir jādod viņiem Krišna. Any other questions? Vēl jautājumi? Par marmoņiem var uzdot jautājumu. Can I ask about Mormons? Not so important, but what is it? Nav tik svarīgi, bet kas tas ir? Tur nesen bija liels skandāls. Tur viņa Amerikā esot atklājis, ka viņi tur izmantojuši nepilngadīgas meitenes. Es gribēju tādā kontekstā teikt, ka jebkurai ticībai, ja tu gribi, lai izplatās, tad ļoti stingri jāpieturas pie vietējiem. Jo tur atklājās, ka viņi izmantojuši 14 gadīgas meitenes, viņi piedzemdējuši bērnus, valsts iejaucās, Question, not question, but it's observation about that big thing that is now with Mormons in the States. Prabhu's conclusion is that if you want to spread any teaching anywhere, you should follow local rules, because that group of Mormons are accused of violating That's why the law. Prabhupada told us that we couldn't have polygamy in ISKCON. Prabhupada, the Vedic culture allows polygamy. Vediskā, jā, tāpēc arī vediskā kultūra atļauj poligāmiju, daudzsievību. Prabhupada forbade us to be polygamists. Bet Prabhupada aizliedz mums būt piekopt daudzsievību. For many reasons. Daudz iemeslu dēļ. One is that our men are not so self-controlled to be proper husband for more than one wife. Viens iemesls ir tas, ka mūsu vīri nevar sevi tā kontrolēt, lai viņi būtu labi vīri vairāk kā vienai sievai. The other thing is it's illegal. Otra lieta, tas ir nelikumīgi. So anything else? Anyone else besides these two? Anyone else? Question? All right. Согласно ведической культуре, дети должны слушать своих родителей. Если дети в сознании Кришны, у них есть уже свои дети, да,
да, вайшнавы не едят мясо, рыбу, яйца. А если родители не принимают всего этого знания моих, да, и они при мне пытаются кормить моего ребенка, получается, здесь образуется конфликт. Нехорошо конфликтовать с родителями. Jautājums ir, ja mani vecāki, kas nav pieņēmuši Krišnas apziņu, mēģina manu bērnu barot ar gaļu, rodas konflikts, bet nav labi, ka konfliktēt ar vecākiem. According to the Vedic culture, children should maintain good relationships with their parents. But what to do if my parents don't accept Krishna consciousness and they try to feed my child meat? There is a conflict, but... Then respect them from a distance. Tad cieniet viņus no attāluma. But if you live together... If you live together, ja jūs dzīvojat No, kopā... you have to move out. Sorry? Need to move out. Get your own place. Jums ir jāatrod savu atsevišķu vietu, kur dzīvot. It doesn't work to live like that with meat eaters. You want to feed your kids. You got to get out of it. Tas tā nedarbojas dzīvot kopā ar gaļas ēdājiem. Somehow or other, you got to get out of there. Or train them up, one of the two. Get really heavy with them and say, look, you can't do this. Get really heavy with them. You have to forbid them from doing that. Tā vai savādāk jums ir jāatrod veids, kā atstāt to vietu, vai arī viņi jāmāc, ka viņi tā nedrīkst darīt. Jums ir jāizliedz viņiem Can't to allow darīt. them. Strictly, you must forbid them from doing such nonsense things. Jums ir pilnīgs ļoti asi jānostāda jautājums, ka viņi nedrīkst to darīt. If they refuse to cooperate, then get out. Un ja viņi atsakās sadarboties, dodieties prom. Can't be in that atmosphere. Jūs nevarat būt tādā atmosfērā. Anything else? Okay. We thank you all very much. Oh, one more? Okay. Ar citiem cilvēkiem vajag vēsties pie viņiem kā kungu Čaitāņu, ar tādu cieņu, kā tas izpaudās. Jūs esat to dzirdējis, ja? Es to esmu lasījis, to Prabhupāda teicis, un bija jautājuši. Ka pret citiem cilvēkiem sludināt jāvēršas kā pret kungu Čaitāņu. Viņš tā atbildēja, jā, viņš teica, kā bija jautājums tāds, ka mēs baidamies iegūt no viņiem tās nelabvēlīgās īpašības, jā, bet šeit papāties, vērsieties pie, jā, Jautājums? kā vērsties pie kungu Čaitāņas, Kā tas ir praktiski, jā. kas mums, kā jācienīt cilvēku. Devotees are afraid of getting these bad qualities from people they associate with. And the question was asked to Prabhupada what to do. And the answer was given by Prabhupada that you should approach anyone like Lord Chaitanya. So what does it mean? What should we see? How should It's we... very simple. Tas ir ļoti You must vienkārši. give, instead of taking their association, you give them your association. That's all. Tā vietā, lai pieņemtu no viņiem šo biedrošanos, jūs dodat viņiem Don't biedrošanos. allow them to lead you. Neļaujiet viņiem jūs vadīt. You must become the leader. Jums ir jākļūst par līderi. That's the simple one. Tas ir vienkārši. We approach every materialist and we say, take this book. We tell them to take the book. Kad mēs vēršamies pie kāda materiālista, mēs sakam, paņemiet šo grāmatu And give some money. un dodiet kādu We naudu. tell them what to do. We take the leading role. Jūs sakiet viņiem, ko darīt. Tas nozīmē, ka jūs vadāt viņus. If you let them dictate to you, you become contaminated by their Ja association. jūs ļausiet, lai viņi diktē jums, tad jūs piesārņosieties. Therefore, in Vedic culture, a Brahmin, he'll never become a worker under a non-devotee. Tāpēc vediskajā kultūrā brāmanis nekad nekļūst par strādnieku. A Brahmin will never take Shudra role to be a servant of working under someone as an employee. Tāpēc brāmanis nekad nekļūst, piemēram, par kādam, piemēram, šudram par He always pakalpo. keeps his independence. Viņš vienmēr uztur savu neatkarību. Under emergency, he can act as Kshatriya or a Vaishya, but he will never become subservient to someone else.
That is Un, Brahman. ja apstākļi spiež, viņš var kļūt par kšatriju, pildīt kšatriju vai vaišas pienākumus, bet nekad tā, kurš kalpo pienākumus. Only to his guru will he be subservient. Vienīgi savam guru viņš ir kalps. Because if you become subservient to materialistic person, then you take their qualities. Tāpēc, ja jūs sākat kalpot materiālistiskam cilvēkam, noskaņotam cilvēkam, jūs pārņemat viņa kvalitātes But if īpašības. you have no other means of earning your livelihood, then just you have to have very good sadhana to protect yourself. Bet ja jums nav nekādas citas domas, kā vienīgi maintain your livelihood, ja? Only. If you have to work for some karmi boss and you have no choice for survival, then you have to have very good sadhana to protect yourself. Jā. Bet ja jums nav citas izējas un jums ir jāstrādā, kādam jākalpo, tad jums ir jābūt ļoti stingrai sadhanai, lai sevi uzturētu, pasargātu. Okay, anything else? All right, we'll stop here. Everyone come back tomorrow for more Bhagavatam class. Šobrīd mēs pārtraucam un nāciet lūdzu rīt uz Bhagavatam Let's see stundu. if there's some prasadam tonight. Apstīsimies, vai ir prašādam šovakar. Is there any prasadam coming? Okay. Raja Vidya Srimad Bhagavad Gita Ki Jai. Srila Prabhupada Ki Jai. His Grace Srimad Sankarshan Das Adhikari Ki.